Mubunge wa gicigo kya ubunge kya Chuka Igamba Ng'ombe Patrick Munene norĩtie thirikari kaunti ya Tharaka Nithi gutumira utiabwa kinande kurigiria makarika ja athara na ikuo kumania na rweni na ngorogoro kagitene takakambura. Atarĩrĩtie bobo riria kuriungirite kuboreria nja ciana baire bare baria batere utoro nyuma ya kuringwa ni rweni ntere cia Kasarani Tharaka. Munene najukitie kanya kau na kuria siasa gutigana na siasa na kurumira kuritira ntungugi. Paul Wakabithe katuringecio. Gwa mbere muthenya gwa ikoro kuriungira mucio arari mujume mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi twe Susan Gwa Mwindu kuromba tongoria bonde betege muyoyo mtu narete kanyamu kare nako kanini turinganire ona katho atiga kareterete mtu na ndeto cieke Tharaka irudanga waraki kathira mtu akagitata akaikithira nkoba mathangwa kaoma kagitaka thi mtu atikarandi gurwakiriraga na ekuru watie ni katho na bora boka banga mbirani wa banga yandra bo mbere ndare mwanga tuma ba franco ba ibwande na bona bakabengi tibu bwato mane kanda mbitani ndare mwiko kinya imbiyo kana ndare mwiko kinya ntomento bako bagete ata bakande so atongore bondi betege muyoyo tutige mtu gana na unagiro kanyamura yo ware kere arimo mwito tedie gathao akarebwega na ige kinya thacire cio tu MC wa Igamba Ng'ombe twenjerwe ng'ara kwa magumoni Justin Kithenji amwena kwa Mariani to mushimwari ntambaye bara kinyithia muci uyu bora butali untu wa kawaida twaya kuga pole na ingwitikia nuntu tikaburi untu bwanone kakairi Tharaka Nithi County watabura nkwiciria bwega atongoria bonthe na babayu na babayite ituye tutuone mwekuru uyu tumuruthire mathiko make bwega. Kintu kirambomba kuga ni ati eneo riu ria Kasarani rina history ya issues inu ciankwa na ndweni kuringantu na kurutha damages singi na burambomba kuromba thirikari ni take interest ithi bantwara waya kuthuri gwikira arresta bekire ogo ikenda mitino teno etikendelee kuonekana bantwara thia kwage mkasa teka gunkiaga na gukorwa ni tukugati siasa teka gunkiaga antu kana muntu nkienda gutika mauntu mamwe kumateka na advantage kende ndia na toka buri bwega nuntu kintu kikiri na maana ni the will ire nkoro ire gutuma muntu auga kambi mbinga tethererie nuntu ni nyonga yarathimaga lakini yona akakorwa na nia yake ya kenda labda yondania nwe kadita balizai mamera gorende ni mere beteri mutene ya kure bwane ngai Mweshimwani tambaya kirutambito kirima MCs barabange kuigwa bena oromwa kirutingoge tugwatanirite no turute wira mwingi muno lakini tukagaukanwa umenye gatagati kangaukanwa kwina muntu faidikaga kwogu ndinkiromba MC Tharaka Nithi County tugwatanire tutho twigintu kimwe na mbuge bwa mbere mbere antu betu Tharaka Nithi wirwa MCs ni mawira mathatu kuthike mwananchi ukamuria thina ciayo ukathiu kaira assembly bukathondeka watho kenda watho gutumirwo kurutira mwananchi wira waruta wira ketho wira uti murute wega wi MC ukathina u augire wira urute ukona wira uti murute ukarutha gintu gitagwa na gicunku oversight ni kuga ni ndaugire barabara ya Mariani kuthika Njuki irimwe lakini ugu yarimirwe tebu yarimirwe itabatere kuri mogu ni abatere kuri mawega kwogu tukagwatanira tu MCs tukaruta wira wega lakini tukareka kugwatanira kwina muntu kathukumira au atulime gatagati getu na athina gutebu tukamulwa ntu ketha tutigwatanirite ono kareta gintu kia oversight assembly gutina muntu kagusupport nuntu twindio muntu ari kucierekereti side ya kwae Indi ungeira nkorokire imbimbiri twi mujumbe wa Chuka Igamba Ng'ombe twe Patrick Munene orakere arutete mbito kiri thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi utigiri baguchwera ntaira ndweni iri gukara ikiringaga nterino nkoroki gatiga itemete ntame inene tikia gwikira less wa ikirwe nkinya ni county government tiracima eterwe nkinya yuma Nairobi kenda ikirwa area no kiria tugarucia antu mangi ugu munde tutacite nuntu wa teta cia siasa anwa korwa siasa riga kinywa na cio nuntu twaka twina wasiwasi na cio tukaringa cia kinya lakini thaino ndi mujumbe wa Chuka Igamba Ng'ombe ni menda concentrate na wira uria ndanenkerwo ni mwananchi nuntu ni kwagira mwananchi ndoni akuthurite na mwaka umuti thirite ukagwo kurunga magiti kingi takota ici kira kingi warunga maganiki kana tako kurigireti kira warunga mite kogu ni mbuga utigite kingi ndungi for now ona mutumia uno kunidi nkinya guthetherua puria kendereithia maisha make nuntu tatina wira rutaga na ugarutha kaibarwa na butuona nwega mutumia uno tumutetherie nkinya kuiga biashara kenda bota kumenyagira mauntu make kogu tuka munenkera ngiriga na rimwe ya kwambiria biashara
kiripotera Oru TV kumanturania Kasarani Tharaka South, Bito wa Paul Gwakabithe.